dua lagu. Masih berada sekarang ya. Mama Bayu majikan pengantin buat semuanya aja ya. Lagi dulu jadi manis setengah mati, jaluk halus dituruti, jaluk gelang diupai, selalu disayang sampean sing paling nemen. Masih kangge bos-bos sekian wis dadi siji, ora ilok ditongkoni, boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen, kesiksa rasa ning batin sampeyan wis ora eling. Mas Wawan kangge pengantin kangge sapa ki Mak? Dua putri, masih kangge dua putri. Dua putri bos, dua putri bos, dua putri bos, dua putri. Siapa Mak? Mama Aurelia, Mama Aurel, Mama Aurel, Mama Aurel sayang. Bapak saya kangge Mama Aurel. Kang Dadul, bapak siapa ini? Saya Kang Dadul. Dua putri bos, dua putri. Wong rumah tangga kudu direken bati, jenis ora suka anggeraken ning wong tua. Oh Sulawesi nyatakan wong Lampung lalen kangge wong Lampung, wong Lampung. Kula ngerti wong Lampung wis duwe rapi, tapi aja nyiksa kula ora sanggup jaga bos dua putri. Larani akhire bos dua putri, bos dua putri. Wong Lampung segala-galane wong Lampung, wong Lampung lagi durung jadi siji wong Lampung. Wajan manis setengah mati bos muda, bos muda, bos muda si paling sayang majikan lo, minik hartem majikan sayang, minik hartem bos ayam putih, bos Lampung paling emen, bos Lampung. Terus bos Lampung, terus bos Lampung mana sayang? Aja mandek terus, iya bos Lampung, bos Lampung, bos Lampung, bos Lampung, bawa asik, pulau bawang, kaki bos Lampung sudah pulau bawang. Mama Aurel, Mama Aurel, Mama Aurel, Mama Aurel, Mama Aurel, Mama Aurel, bos Lampung, uang rumah tangga, kudu diritekan batin awawan, jenis ora suka kalekaken timur kartan. Bos dua putri kartan, bos dua putri wajah, bos dua putri kartan, bos dua putri wajah, bos dua putri, bos dua putri. Kula gak ngerti bos dua putri wis duwe rapi, tapi aja nyiksa awawan wis sanggup nyangga. Bos dua putri lara atine, bos dua putri lara, bos dua putri, bos dua putri paling sayang, bos dua putri, bos dua putri lagi durung jadi siji, bos dua putri. Awawan bos Lampung ini, bos dua putri. Awawan emane setengah mati, wong Lampung. Awawan bos Lampung sing paling iman, bos Lampung sing paling sayang, bos Lampungnya disayang terus, bos Lampung sing tersayang. Apa penyanyi muter-muter? Awawan, awawan, kayak awawan, awawan terus, awawan. Majikan lo, kayak majikan lo, majikan lo,
majikan lo Mimi Kartem bos saya putih Mimi Kartem bos saya putih uang rumah tangga wujud dirikan batin ora suka bos Lampungan gerakan wong tua bos Lampung bos Lampung terus bos Lampung sudah material bos Lampung bos material guna ngerti bos Lampung wis duwe lagi bos material tapi aja nyiksa Mama Aurel beli sanggup nyangga Mama Aurel lara adile Mama Aurel sayang Mama Aurel si paling dengan majikan lo lagi durung jadi siji majikan lo awawan emane setengah mati jalung di bos dua putri paling sayang bos dua putri sing paling iman bos dua putri disayang bos dua putri likon kelang jogetnya kita mah awawan yakin bos Lampung maning sing dia material ayo luker maning bos Lampung sing dia material ajak kesilen ayo bapak beres barang majikan no bos Lampung ayo wong Lampung iya sing dia material terus sing dia material bos Lampung sing dia material bos Lampung sing dia material gula ngerti bos material wis duwe lagi tapi aja nyiksa gula ora sanggup nyangga bos material wong Lampung bos material wong Lampung bos material wong Lampung terus bos material gula ngerti bos material wis duwe lagi tapi aja nyiksa bos material beli sanggup nyangga terus bos material sayang wong Lampung paling eman bos material si paling sayang bos material terus nuker maning tadi durung jadi siji ya majikan dong awawan emane setengah mati bos dua putri tersayang bos dua putri sing eman bos material wong Lampung sayang terima kasih bos material bos Lampung eman ayo bos material lagunya apa maning Cinta Lamunan